Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya nga inkam pinaulwan. Birthday gift. Dito'y drama tayo. Anialaki din. Nakawag ka mat, Manong Victor. Napatagsakit dito ibagam kanyak. Napataga talaga ti bagaken ka, Willie, ading kao. Anyang ngamin ti ibagam, Manong. Agpatakdira kiti balay dita lugar tayo. Ket sika kuman ti magamaw. Wenno mangbantay ka dagiti trabaho. Ay, kasta ka day? Wen ading, ipatakdiryo dita sular kao. Di kagdanag, tagpaw ita kiti kwarta apaggatang iti materyales. Ay, katuna. Ikan kamutay iti tangdan mo ngagbantay ka dagiti trabaho. O sige, Manong Victor. Nas ka na malpas ti balay, sakbaya makaawid ak dita Pilipinas, Willie. Uwin, Manong. Mabit lang amal pas ti balay. Basta adda kwarta nga aramatay. Nay, apay nga impulsam dagiti dadduma a kwarta paggatang iti materialis, Willie? Saanin nga amupay dahito ni Manong Victor. Idulin ko ti dadduma a kwarta. Kasano nagkurang ti materialis? Sana parikot dayta. Dumawatak to na ka ni Manong Victor. Ado ti kwarta na, ta engineer iti abroad. Ay, inggaraw mo man ti jak kayat nga ugalim, Willie. Kuskusitam ti kabsat mo. Awanan ti ado pa esaw. Inak kasaritan dagiti umagtrabaho iti maipatakder a balay ni Manong Victor. Nagmano nalawa ti may patakder a balay ni Manong mo a Victor Wilay. Akikid mo ti bagbagam. Pagturugan lang ni Manong Victor into nagbakasyon dito Pilipinas. Iso basit lang ti may patakder a balay, tata. Ay, kastaya, Wilay. Uwan tata, iso rugyan yun ti agtrabaho. Nagatang kon dagiti materyales. Na. Nagkukutong mo dagiti landok a ginatang mo, Wilay. Ay, narukop dagiti alandaw. Ta second class alandaw. Ayos daytan, tata kulas. Pagturugan na lang, wait no sumangpit. Makamu ka ah. Agtrabaho kami lang. Surutin may nonya ti kayat yaw. Willie, apay ang nagbasi ti pundasyon di ipatpatakder da abalay ni Manong Victor. Pagturugan na lang inton sumangpit. Saan mo't lang agbayag dito Pilipinas, tagsublimot la dagos iti abroad. Wen ngam nagdakkel agata, dya inted daken ka. Sigurado adakkel abalay ti kayat na nga ipatakder. Di ka man makibiyang ka rin. Aramay ti kayat ko. Siyak tumot lang ti masurot. Willie, Di ka kaagyaman ta, do ti maibulsa ka kwarta. Tinipid ko amin a materyales, tapno adda kwarta ta. ay, madiday ta nga aramidam, lakay. Ang laki da ito eh. Pagdanaga maya. Saan nga mo ni Manong Victor nga adda indulin ko gayam a kwarta na? Kurang di paggatang iti materyales, Manong Victor. Isong agpawit ka iti kwarta. Sana parikot dayta ading ko. Agpaw ita kiti kwarta itamat lang. Sige, Manong. Nayunam ton ti pawit mo a paggatang iti materyales. Ken merienda pa'y dagiti trabahador ngay. No problem, Willie. Nayunak ton ti pawit ko a kwarta. Kasta pa'y nga road, Manong. Bye! Nay, anya ngay day ta maipatpatakder dita solar ni Victor. Kamarin samay. Saan akamarin, ante? Balay day ta ni Manong Victor. Anya, balay day ta ni Victor. Nagbasit meten a balay day ta. Ken nagkukot tong ti pundasyon na. Kasla terse na laang ti kadakkel na. Balay day ta ko na nga ron. Pagturugan na lang into nagbakasyon dito Pilipinas.
Unangam nagbasit launay dayta balay. Nagkukutong pay dagiti landok ana aramat. Ay, tila madmadlaw yon, te. Kaano ay ang agbakasyon ni Manong Mau? Inton kasangay ko kano, ante. Aya, Win, isong ipaspasambot na tibalay na, tapno at danto pagturugan na, ante. Kasla saan mo't abalay ti maipatpatakder dita, kasinsin Willie. Balay dayta kasinsin Janet. Balay ni Manong Victor. Anya mo't ni kasinsin Victor. Agpatakder lang aruden iti balay na. Kasla balay pay laang ti kalapatay. Ayos daytan. Pagturugan na lang mo't inton agbakasyon. Uray pay, kasinsin Willie. Saan kumamot akasta ti design na ah? Kasla design mo't ti tersena. Nagbasay. Tila madlaw yo. Napintas daytan abalay kasinsin. At least, simintado. Napanam, Willie. Apay nga itakala nga si Mang Pet. Maluman, Napanak nagsugal ka rin. nangalaam iti kwarta a pinagsugal mo. Di tangtan ko kung ni Manong Victor. Ay na, Willie aya, di ka laag babain. Kuskusitam ti kwarta ti kabsat mo. Nagdakkel agatad ti ipawpawit na ken ka. Ngem nagbasit abalay ja impatakder mo. Nagkutong pay ti landok na. Di ka man makibiyang. Pagturugan lang ni Manong Victor ti matariman na balay. Di nan pagan ano ti agnaid dito lugar tayo gapo tabak nangin. Nagdakkel ti balay na ija abroad. Ay oray pay, nagbambannugan mat ni Manong Victor ti kwarta. Anya laki na ito taon. Nagado asasawon na. Siyak ka diti makamo ko ni Manong Victor. Ay, nabitin ti materialis wilay. Ingka gumatang itilandok kan simintaw tapno malpas mi ti trabaho may. Adda pa'y upat a siminto anabate, tatakulas. Yan anay yon. Ay, kurang day ta ah. Narukop ti balay no kurang ti siminto na. Okay lang day tatakulas. Pagturugan lang ni Manong Victor no sumangpit. Ay, jalandok nga ay. Uray saan yun nga ikan itilandok. Anya? Ay, kurang lang aro doon ti simintaw. Kurang pa itilandok. Narukopan ti balay. Anya lakit din na ya tatakulas. Awan parikot kunak manin. Pagturugan lang dayta ni Manong Victor nagbakasyon. Apay ang nagkurang ka no ti materialis, Willie. Insugal mo man ang di kwarta ni Manong Victor? Ay, naabak nga ron iti sugal. Isungawan ingatan ko iti materialis. Anya? Nalpasan di balay ni Manong Victor? Saan a kompleto ti material sana ikabil? Anya laki din. Amo na pa'y ay nagkurang ti materialis. Makamu ka, Willie. Dakas day tang ar-aramidam iti kabsat mo. Danag mo na aya ka rin. Sumangput ni Manong Victor inton kasangay ko. Makita nanton ti balay nang impaaramid ko. Sigurado a makapungtot day jay inton sumangpet. Namnamaan na adakkel abalay, tinaipatakder. Ngam saan matgayam, takas latirsi na laang ti kalawa ti balay. Saan nga agreklamo day jay? Siyak ti makam mo. Pagturugan na lang no agbakasyon. Nalpasan ti balay mo Manong Victor. Sigurado ang magustuhan no sumangput ka. Agyaman ang ngorot no kasta ading ka. Saan ko na pinikturan tapno surprise to ang makitam. Inton sumangput ka. Wen, okay lang kanya ka ading ko.
Sigurado na pintas ken dakkel abalay. Kaputa dakkel met agatad tinted ko ken ka pagpatarimaan mo. Uwan manong. Simple lang abalay, ngam nalagda ti pan nakaaramid na. Gaputa saan anatipid ti materialis na. Good nga rod no kasta ading kaw. Agbakasyon na kinton kasangay mo. Uwan manong. Dandanin ti kasangay kaw. Magustuhan nga ta ni Kasinsin Victor ti impatakder mo abalay Kasinsin Wilay. Apay kit din nasaan kasinsin? Nalpasan ti balay na. Dapayin pintor na. Nagalas mo't abalay Kasinsin. Siyak tinang design iti deta balay kasinsin. Iso at di mo ibagbaga na alas. Kasla balay ti kalapati. Nagbasit lang arudan. Nagadupay ti tawa na. Wan atap no presko. San anapudot iti unag ti balay? Unay kamutan ang nag-design Kasinsin. Nagalas at talaga. Jak magustuhan. Saan mo't asikati agyan dita? Kasinsin dyan Pagturugan lang dahita ni Manong Victor into nagbakasyon. Panawan ng tumulang. Nagalas. Nagpintas. Nagalas. Nagpintas kunak na Nagalas nga raod Kasinsin. Kasla saan abalay ti itsura na. Pumanaw ka man ditoy. Nakawi-uyaw ka. Dalos kan bakit? Inton bigat ti kasangay kaw. Kat sumangputan ni Manong Victor. Wen, lakay. Parcheck di may sakal din kaw. Tay talo apataw tayo bagla pagsasangwan tayo. Inton kasangay kaw. Mga yabak man iti agdalos iti arubayan, tanay. Diyak kabaulan amin at trabahuan. Ni kasinsin ko adyan iti ayabam. Tawan mo't aramiden na dayjay. Sige man nga rod. Agpatulong akin kwa na. Ado ay ati bisitam no kasangay mo Kasinsin. Basit lang. Datayo lang nga kakabagyan. Kunak no ado ti umay abisitam Kasinsin. Sa anak ko man nangaghanda ngam sumangpuin mo ni Manong Victor. Isukit di atin na isaganaan iti makan. Nabayag mo't apanawan ajak nakita ni Kasinsin Victor. Damag ko ang nagbaknangan. Ay bak nang atalagan dayjay akabsat ko. Nagado tilugan na. Nagdakkel ti balay na. Ay engineer ko naman. Ay, sana all mayaman. Talaga asana all kasinsin. Ay, apalak nga ron ni Manong kaw. Nagdakkel ti balay na ija abroad. Sana all mayaman? Ay, kat ipatarimaan mo matibalay mo Kasinsin. Anya ti pagpatarimaan ko kasinsin. Awan mo tinatalgit at trabaho. Ijam nga minan ti agsugal Kasinsin. Sayang ti kwarta nga isugsugal mo. Basit lang mo't agatan ti sugsugal ko. Nuray pa'y, imbes apagpatarimaan mo itibalay mo. Malaki di. Ituloy mo kiniti agdalos kasinsin. Nagadayon tinagturungan ti saritaan ta. Sabaten da ka DJ Airport inton bigat Manong. Saan na natin ko? Awan mo ti ado agamit kong agbakasyon. Kaya't kalayan nga makita iti kasangay mo. Ay, kasta ka day? Wen, ading. Dua talaan nga agkapsat. Iso ang mailiwak matengan ka. Manong, Santa ko napakatanagan. Sumangputak tulatan di ta lugar tayo inton bigat. wen, Manong Victor. Basit ba ti sa nga ilay mo ilay? Unante, diya kon inawis dagiti daduma ka aruba.
Tama nga nagkurang di kalding a pinartek. Datayulangan nga kakabagyan. Kay, kasanaw. Sa dinaw tayan ni Victor. Nakalugan ka nun itibas nga agturong dito ili tayo. Nasayaat nga ron no kasta. Ay mailiwak mo tin ang makakita kin ni Victor. Wen, dandaninday jay. Basit la kanu ti imut na. Iso nag-commute. Ada nagsardeng a tricycle iti batog. Ay ni Manong Victor. Simbang putain. Oh, naragsak ka kasangay mo, ating ka. Agyamanak Manong Victor. Ay na, pasensya ka na ating. Awan timot ko asagot para kin ka. Awan ti pasarabok ka na kayo nga kasawa. Ha? Kat, ayan di balay ngayong paramid ko nga, ating ka. Ay umay ka Manong. Inta kita ti balay mau. Nalpasan ken nadalusak pa yan tapno da pagturugam. Ha? Sige, ating. Intaman nga rod kitaan, di balay ngayong patakder ka. Antay ta Manong. Ha? Day, nagbasit mo't abalay. Kan, akikid, saan analawa? Di mo ka di magustuhan day ta balay mau. Ne. Apay akas na tipan nakaaramid na nga, wilay. Nagdakil a kwarta yung pauit ko kan ka kwarta. Ngam, day talaang abalay tinaramid. Pagturugan mo't lang nagbakasyon ka day ta balay Manong. Ako adeng. Saan ko ako kwa day ta abalay? Anyat kat mo asawain. Irigalo ko makin ka day ta abalay. Anya! Birthday gift ko kan ka. Isurprise ko kumakin ka, itakasangay mo. Ngam, kastamot ng tipan nakaramid na. Nagbasit kan akikid. Kasla, sana balay. Kayat mo asawin kukwak day ta balay Manong. Ay, uwan ading kaw. Sayang. Nagdakil ko maabalay tinaaramid no sinurot mo ti kayat kaw. Ipadawat ko kumakin kan, agraman ti sular kaw. Ay, san? Kamali tinaramid kaw. Kukwak mo gayam day ta balay. Tinipid ko ti materialis. Nagpapabawi ak. Anya laki, day. No agaramid ka itisan anasayat. Agbalatag metlaken ka, kabsat. Sayang tinagdakal abalay. Anya laki, day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Birthday gift. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.